Javna rasprava. Slušaj i uključi se. Javna rasprava. Uvaženi slušalci, dobro jutro. 9 sati je i 21 minut. Pratite javnu raspravu u studiju. Duško Kovačević, novinar, Adrijan Vuksanović, lider HGI poslanik i Miodrag Strugar, komunikolog. Gospodo, dobro jutro. Dobro jutro. Da napomenem da je u režiji još i Milan Ivanović, a moje ime je Nikoleta Rakočević. Evo da krenemo, ja ću jutros nešto krenuti malo drugačije od Miška, s obzirom na to da je sinoć u Podgorici održan jedan koncert grupe, kultne grupe Makadam i prijatelja, i znam da je Miško bio i zamolit ću ga evo da nam jutros prenese utiske. Znam da je koncert održan povodom 45 godina od osnivanja grupe, ili tako? Pa evo da nam kažeš kako je bilo. Bila je kiša, ali čini mi se da se na kraju da je ipak lijepo bilo. Pa dobro, bilo je sjajno, bilo je jako emotivno. Bila je kiša na početku koncerta, malo je zbog toga i kasnio, ali hajde, prvo ništa nije spriječilo nas koji smo željeli s Mirsadom Serhatlićem i Makadamom da budemo i da ih čujemo i poslije 45 godina. I da se vratite malo. Ajde, da se vratimo malo, ali bilo je zanimljivo, ono što je mene posebno obradovalo, bilo je mnogo mlade publike koja je znala svaku pjesmu Makadama. Bio je koncert koji, hajde, to je najveća grupa koju je Crna Gora imala. Evo vidimo da i najduže traje. Mnogi hitovi, kad vi čujete kad čujete na jednom mjestu sve te hitove, a znate da ih ima i još, onda u stvari shvatite koliko je Makadam velik. Ono što je također zanimljivo, osim toga što su pjevale sve generacije od nas starijih, pa i starijih od mene do djece i mladih tinejdžera, bilo je to što su oni iz Makadama se prisjetili sinoć na koncertu i nekih svojih kolega i koleginica koji nisu više sa nama, u stvari ljudi koji su obilježili jedno vrijeme u Titogradu, u Podgorici, pa smo se tu sjetili velikog Bojana Bajramovića, Igora Perazića, Dragana Radlovića i Bata Dukaja, Zorana Kalezića, da ne zaboravim nekoga, Milija Kneževića i pjesama i koje je Mirsad radio za njih i njih. Što je još bilo zanimljivo, pjesme Makadama su pjevali i Sergej Četković i Knez i Nina Žižić i Marko Vukčević, tu je bio Marko Vlahović, jako emotivno i sjajno je. U stvari pjesmu koju je nekad čuo demo snimku od Igora Perazića i bilo je onako jako emotivno i taj dio, i moram reći da smo uživali. Vidio sam da je koncert sniman i jedva čekam da ga odgledam, da ga vidim, i stvarno onako Mirsadu hvala za sve što je radio i što radi cijeloj ekipi i vjerujem da će biti, imaju novu pjevačicu, vjerujem da će biti još hitova, još dobrih pjesama i da ćemo uživati. Stvarno imamo mi ovdje dovoljno razloga da se ponosimo Makadamom. Kad čujete te hitove, da su u bilo kojoj većoj sredini bili u većem gradu sa više šansi i mogućnosti, ta bi grupa bila bili bi čudo. Oni jesu poznati u cijeloj Jugoslaviji, ali da su u bilo kojoj drugoj sredini bili, o njima bi se pričalo u svim centrima od Ljubljane do Skoplja, kao znali bi sve njihove pjesme. Evo, ja pozivam slušalce, može i Majo na pauzi, recimo, kad vi čujete početak 80-ih, 81. čini mi se kako zvuči Kao prijatelj tvoje kuće, taj disco funk i to, onda vidite koliko su oni bili u svom vremenu, koliko su bili ne samo aktuelni, nego negdje ispred, koliko su bili moderni, koliko su nevjerovatno,
koliko su dobri. Tako, evo da ne dužim sad previše, u svakom slučaju pozdrav Mirsu i cijeloj ekipi i stvarno su bili sjajni sinoć. Hvala Miško. Evo sad da pređemo na ove ozbiljnije teme. Tema o kojoj smo govorili u prethodne 2 emisije i koje ćemo vjerovatno govoriti i u narednim emisijama, to je formiranje vlade. Mandatar Milojko Spajić kazao je da se radi na obezbeđivanju većine koja je potrebna da se formira vlada i da ima još dosta, prema njegovim riječima, vremena. Međutim, čini se da se njegova ta podrška polako topi. Imali smo onu izjavu Jokovića sinoć koji je kazao da je njima vlada sa podrškom od 41 poslanika najneprihvatljivija vlada. I imali smo također izjavu demokrata koji su saopštile da oni neće da pristanu da većina zavisi od partnera DPS-a. Jesmo li dalje od vlade u odnosu na prošli petak? Evo, možda od Duška da krenu. Pa mislim da se digla prevelika larma kada je u pitanju to formiranje vlade. Nekoliko puta sam to govorio ovdje u ovoj emisiji i ranije i prije pauze. I to je jedna opšte poznata politička činjenica da se vlade sastavljaju najčešće dugo i uz puno komplikacija. Nije lako sastaviti tih 17, 18, 20 kako je ministara. To je suština vlasti, pogotovo ovdje kod nas gdje je vlast totem i tabu. Dakle, treba poklopiti sve te interese, treba naći većinu, uslišiti strane determinišuće najčešće zahtjeve. Vidjeli ste juče izjavu Escobara, pa zatim i američke ambasadorke. Te izjave, osim što nam govore toliko toga o suverenosti, da i mi nemamo ni o suverenosti, da nam vlade sastavljaju strani emisari, ali ako nam je lakše, čini mi se da nijedna Francuska ili Njemačka ne mogu odoljeti tom sve prožimajućem uticaju Sjedinjenih država. Manje više tako je uvijek bilo. Velike sile rade ono što naume. Dakle, meni se čini upravo prije nego što se malo osvrnem na ovu izjavu koja je vrlo znakovita i koja je ključ u svemu ovome, čini mi se, kada govorimo o vladi, o mogućem njenom nastanku ili novim izborima. Mislim da su ovo vrlo bitne stavke, upravo kada govorimo o tome da li će biti vlade ili neće, da li Spajić upada ili ne pada, broj kombinacija i tako dalje za moguću vladu. Čini mi se da su ključne ove 2 izjave sinoć, juče Escobara i američke ambasadorke Rising Ranke. Ali prije toga kad kažemo sve to normalno, u francuskoj teoriji poststrukturalizma možda i najznačajnija ličnost jeste Julija Kristeva, bugarska jedna intelektualka koja je 60. godina došla u Pariz, filozofkinja, čuvena književna kritičarka, semiotičarka. Dakle, kod nje ona je teoriju književne kritike i tako dalje zadužila sa 2 pojma. To je intertekstualnost, koju često srećemo, i pojam označiteljske prakse. Šta znači, da budem kratak i najprostiji, označiteljska praksa, prevashodno se to odnosilo na teoriju književnosti, a kasnije prošireno na sve segmente života i rada. Kada pišemo, uvijek se suočavamo sa otporom u tekstu. Kada slikamo, crtu slikaru, uvijek se suočava sa jakim otporom. Što god da radimo u životu, pa i sastavljamo vladu, uvijek je jako otpor upregnut protiv nas. Tako da to je jednostavno, to je takva situacija čovjekova u svijetu, pa i Spajiću i premijeru vlade i svakome, uvijek su to jaki otpori, to je normalno. Ne želim ja Spajića, iako sam veliki pobornik njegov, uopšte ga ne želim. Evo sad kažu napali ga, i treba da ga napadaju.
Otpor je sasvim normalna stvar sa svih strana i legitimno. Ali hoću ti kažem, mislim, poslije jučerašnje izjave, da skratim, Escobara i američke ambasadorke u Podgorici, da je šansa za formiranje nove vlade više nego izvjesna. Kako si ti konkretno doživio poruku Escobara? Kome je ona bila upućena? Pa, jasno je, bila je upućena poruka i Milatoviću i uopšte društvenim akterima na našoj političkoj sceni, da oni očekuju vladu, oni očekuju novu vladu sa premijerom Milojkom Spajićem na njenom čelu, bez Demokratskog fronta, najviše se ticalo toga, bez Demokratskog fronta koji je po njegovim riječima proruski i tako dalje, koji nije u dosluhu sa američkom spoljnom politikom i njenim geopolitičkim stremljenjima. Dakle, ja sam neko ko se raduje, odmah da vam kažem, ko se raduje svakoj vladi u kojoj neće biti front. Ja taj savez politički nije nikakva tajna, to odavno ne podnosim u svakom smislu, smatram da je to antipolitika, jedna uslužna stranka, poltronska, vučićevska, to je u stvari stranka firma, koja se nudi svakome, od ne znam kakvih biznismena, ruskih ili ovih onih, i do Vučića, do kogod im da pare. Ali, ova Escobarova izjava juče i uopšte to eliminisanje fronta kakav god da je, manje više, ovo sam sad rekao za front, boga mi kada uzmemo istoriju, pogotovo onu malo dublju, onu iza scene i ostalih stranaka, slična je to rabota. Isto su to uticaji sa strane, isto su to satrapske stranke koje su pod različitim uticajima. Ovo kad sam rekao za pare, također su i kod drugih stranaka fondovi vrlo sumnjivi. Najčešće idu i do kriminala i kriminalnih grupa i tako dalje. Dakle, slična je rabota, da sad ne ocrnimo front previše, ali nije ovo dobro, bez obzira, ovakvo miješanje stranih izaslanika u formiranje vlade. Iako, kažem ti, upravo ta konstelacija koju predlaže Escobar odgovara nekom mom političkom svjetonazoru i nadi kakva će vlada biti, ali nije. Ono je baš suviše bizarno miješanje jednog u politički sistem, u izborni sistem. Da. Eto tako. Adriane? Pa ne znam što još tu dodati ili reći. Dugo traje već cijeli ovaj proces, netipično dugo za crnogorske prilike, ili bar ono što smo do sada gledali kada je u pitanju formiranje vlade, i ima još dovoljno vremena, istina, to je mandatar sam kazao, ali je činjenica da je tog vremena sve manje i manje. Ne mogu se izbjeći uticaji, to je jasno. Pitanje je samo kakvog su karaktera ti uticaji. To je ono što je važno za politiku koju predstavljam. Da li su ti uticaji oni koji afirmiraju ono što se zove državni subjektivitet Crne Gore, ili ga instrumentaliziraju. Ovdje je stvar sad već puno jasnija nego što je bila. Vi se sjećate da smo u čitavoj ovoj priči išli čak onako puni entuzijazma na samom početku do broja 49, čak neki su spominjali i više. Sad se traži aritmetička kategorija od 41. I to je ono što je dovoljan uslov da se vlada formira. Često se novinari žale u prethodnom vremenu kako malo dobije informacija od političara ili njih koji su za pregovaračkim stolom, ali zapravo jasno je čemu se radi, i ove dvije poruke koje smo akcentirali u uvodnom izlaganju, zapravo one su već istaknute i to se već govorilo. Sada se to ponavlja. Ali čini se da je nekako Escobarova poruka sada bila prilično jasno upućena i nekako oštra. Da li je prošlo ovo vrijeme za sugestije, za dobronamjerne, tople preporuke i sad već...
Pa imali ste i onu poruku ambasadorice SAD-a s kojom je izašla na samom početku procesa formiranja vlade, koja je potpuno komplementarna sa izjavom gospodina Escobara, ali istina, sad je ta artikulacija mnogo eksplicitnija i smanjuje onaj manevarski prostor diplomatskog riječnika i vokabulara. Do toga čak da će kazati da je još uvijek aktuelna tehnička vlada iznevjerila očekivanje. Iako smo slušali od pojedinih koji su nositelji sadašnje vlasti da ih neki međunarodni partneri pozivaju i, kako je rečeno, mole da budu dio vlade, da budu dio vlade, ali vidimo da dolaze neke druge poruke. Svakako, dani pred nama će biti zanimljivi i mislim da će doći do neke kristalizacije i konkretizacije u ovom pogledu. Da. Miško, kako tebi se ovo izgleda? Kako izgleda? Duško je donio semiotiku u studiju, u emisiju i onda ima znak je oblik ili sadržaj koji često, čak češće, ima neki skriveni sadržaj. I to sve zavisi uvijek i u semiotici od onog ko je primalac, recipijent onoga što znak predstavlja. I uvijek moramo gledati te znakove kakvi su u međusobnoj korelaciji. Ovdje ima mnogo skrivenog. Mnogo je znakova čije pravo značenje mi ne možemo dokučiti, možemo samo da ih naslutimo ili da pokušamo da to analiziramo na osnovu te znakove, na osnovu svog iskustva. Što nama govori iskustvo ovdje? Da mnogo toga se dešava ispod površine i mnogi pokušavaju da naprave uticaj. Nije sve često onako kako izgleda. Ne bih ja rekao, priča se najviše uticaju Srbije, odnosno preko Srbije, Rusije, da Demokratski front uđe u vladu. Meni se čini da je veći cilj Srbije da u vladu uđe Abazović nego Demokratski front. Demokratski front će odraditi svoj zadatak za toga ako ga treba i po dubini ako mu daju mjesta, kao što je to radio i u prethodne dvije vlade, a pogotovo u Abazovićevoj vladi koja je ispunjavala agendu Demokratskog fronta. Tako da ove znakove koje mi vidimo često imaju taj skriveni sadržaj. Tako da se, koliko ja mogu zaključiti, igra, da se onemogući, odnosno da se uspori stvaranje vlade, da se dovede do toga da postane neizvjesno, da postane mogućnost neformiranja vlade očiglednija, da bi se, a to možemo vidjeti po onom demokrate kad su aktivirale onaj uslov da neće u vladu u kojoj će presudnu ili uopšte učestvovati Zenka i SD ili presudni glas dati, to je bilo malo nejasno tada. Demokrate se to aktiviraju kad izgledalo da je izvjesno formiranje vlade. SMP, mi od njih ne možemo saznati ništa, ali oni će uraditi kao u Abazovićevoj vladi. U Beranama smo čuli onaj snimak Jokovića, rekao nam je Vučić da uđemo i oni će to tako uraditi, ali još nisu sigurni, zato što treba napraviti pritisak. I jutros imamo Abazovića koji kaže da će podržati vladu čiji bi sastavni dio bili oni Adžić, pretpostavljam, on kaže Ura, ali pretpostavljam da oni Adžić. Mislim da se priprema teren za takav scenario da ako govorimo o onoj većini o kojoj svi govore iz avgusta, iako su poslije toga bili izbori, jer njihovi ciljevi su izgleda isti ostali, onda se pokušava ovim pritiscima na sve načine ugurati Ura u vladu. I tu ćemo da vidimo koliko principijelnu politiku vodi i koliko će moći da vodi, koliko će moći da bude samostalan Spajić, jer on je rekao Ura i DPS ne mogu biti u ovoj vladi, a Ura ga je i lično pred izbore, znamo
što je sve pokušavala. Evo, niko ne pominje ni računare, ni dokvona, ni ništa, ali znamo što je sve urazlo upotrebljavajući vlast mimo tužilačkih organa i toga što su kao političari izjavljivali i što su sve radili iz vlade Crne Gore, mislim prije svega na Abazovića i Adžića. I ono s čim, pazite, vi imate Abazovića kao jedinog političara u Krivokapićevoj vladi, onda imamo Abazović, i to potpredsjednik vlade i zadužen je za bezbjednost, onda imamo da je okrenuo leđa Krivokapić, odnosno zabio mu nož u leđa i postao premijer, i sada ako uđe u Krivokapićevu vladu, u Spajićevu vladu, onda Spajić dobre retrovizore mora imati. Dobro, da podsjetim naše slušalce da mogu da se uključe i da komentarišu zajedno sa nama ili pitaju nešto naše goste, broj 020-664-281. Htio bih samo da se, ako mi dozvoljavaš, Nikoleta. Izvini, Dule, samo mogu nešto da kažem. Evo da pomenem temeljni ugovor, jer stalno pominje da niko nikad ne pominje, a evo da ga pomenem kao najveći uspjeh Abazovićeve vlade, kako on kaže za sebe, i zaista jeste njegov uspjeh. Oni koji su ga doveli tu, odnosno oni za čiji račun igra, sigurno su zadovoljni tim uspjehom. Dobro, to sve zavisi od političke percepcije i od neke ideologije, svjetonazora naše. Da, ja uvijek i svoje govorim. Ja tako je, naravno. Ja recimo temeljni ugovor smatram najvećim dostignućem Dritanove vlade, nešto čime me oduševio. I ne slažem se potpuno, iako kažem podržavam Evropu sad sa tim stavom o URI, smatram da je URA i ta u stvari vlada koja je predvođena URom i Dritanom, uz sve mane, pa sam Dritan je rekao da su kadrovi bili najgori dio te vlade. Slažem se, od početka sam ga kritikovao zbog toga, da ne pominjem po 100 puta Kurtija, ovoga iz bošnjačke stranke, Košutu i tako dalje, sve te ljude, Zorana Đurišića i ovoga DPS-ovca iz Bude koji uzeo otpremninu, čak one najkompromitivene i ljude kojeg se i DPS čak odrekao svojevremeno na jedan način, ali opet kažem, bilo je tu i dobrih poteza, bilo je tu i dobrih smjernica. U nekim stvarima ja mislim da će ovo ostati kad malo vrijeme prođe, kad se sve raščisti, i jedna vlada koja je pomjerila dobrano neke granice u dobrom smislu u Crnoj Gori i emancipatorskom položaja Srba, koji je već za vrijeme Dritana Abazovića bio podnošljiv, gotovo najbolji do sada, pa sve do, kažem, temeljnog ugovora i do nekih drugih stvari, borbe protiv kriminala. Postojao je i ranije Novović, i ranije je bio sudija, pa nismo ga mogli čuti ni jednim tekstom da se ogradio, makar tekstom, kao intelektualac, o sve što se dešavalo sa Medenicom, sa kriminalom. Novović... Imamo hapšenja, ali nemamo još nijednu presudu. Pa to je sad već jeste, tako je, to je već sad stanje u sudu, koje je dosta problematično, tu je najmanje urađeno. Tako da postoji to stanje svađe, da kažemo, između Dritana i Evrope. Sad razumijem Evropu sad zbog onoga stvarno, da li je to krenulo od Dritana ili ga je nasukao Kurti sa tim nekim jeftinim, bezbjednostnim aferama kao Dokvon i tako dalje u predvečerje izbora. Ne znam, i potpuno razumijem Evropu, sad to je stvarno bila jedna kompromitujuća akcija pod Dritana, ali mislim da on ima isto dosta kapitala u ovom vođenju vlade, da bi možda Spajić mogao da razmisli o tome da pređe preko toga, pogotovo sada kada mu treba poslanik 2 više manje. Ja sam neko, Miško to je pomenuo, pa na to se nadovezujem, ja sam neko ko bi volio vidjeti Dritana i u novoj vladi. A da li misliš da ovo što je i Miško pomenuo, da je izjava i saopštenje iz Demokratske Crne Gore, odnosno izjava Aleksa Bečića,
ide na u tom pravcu u smislu... Da jedna vrsta podrške uri da uđe u da vladu. žele da taj neki način da ih poguraju. Moguće, s druge strane čuje se da je došlo do malo do nekih... Pa s obzirom na to da su demokrate bile te koje su od starta nekako možda podržavale Spajićevu vladu, hajde kažem možda i potpuno nedvosmisleno izražavali su tu podršku. Kako je, sad vidiš taj njihov potez da saopšte taj svoj uslov? Pa nije to neočekivano. Demokrati grade čitavo vrijeme imidž nekim jasnim, tvrdim otklonom od DPS. Nije to sada samo prisutno, nego odavno. To oni kad nabrajaju sve te karakteristike kojima se preporučuju građanima, najčešće ističu to da nikada nisu imali sa DPS-om nikakav deal, iako to nije tačno. Imali su nekoliko dodira, sjetimo se onih razgovora upravo da su ljudi zaboravili ispred litija, nekoliko ispred zakona o slobodi vjeroispovijesti, nekoliko mjeseci, pa onda prekidaju zbog kada već DPS kreće u taj suludi čin oko otimanja crkvene imovine, onda oni prekidani su bili već sjeli sa DPS-om za sto i dogovarali neke uslove. Druga stvar, sjetimo ih se kod glasanja sa Srebrenicu, rezolucije o Srebrenici u Skupštini, nije im smetalo zajedničko glasanje sa DPS-om i tako dalje, i tako dalje. Imamo situaciju da u Kotoru oni se održavaju na vlasti, koliko mi je poznato, upravo zahvaljujući nekim odbornicima, bivšim odbornicima DPS-a. Ima dosta licemjera kod demokrata i dosta nisam ja previše oduševljen tom strankom. Evo sad će ispasti da mi niko ne valja. Osim HG, ali ja i nisam neko ko treba da hvali, da aplaudira onako poltornerijski strankama, nego upravo da kritikujem. Ima i previše tih koji aplaudiraju. Dakle, to je stranka jedna vrlo, sjetimo se onih razgovora što je iznio Katnić između, i to se pomalo zaboravilo, telefonskih između, to je bio Sky, prije Skya, jel? Između Krapovića i Bečića, oko nekog zemljišta dolje u Budi, u Svetom Stefanu. Vrlo sumnjivi razgovori koji mirišu, koji ne samo mirišu, nego gotovo daju jedan koruptivni čin, jedan lupeški, upravo ono od čega oni kažu da je DPS, da su oni alternativa DPS, od čega smo navodno bježali. Dakle, nisam, naravno, uz neke, nije sve crno, svaki čovjek, postoji u svakom i najgorem čovjeku i najgorim ljudima postoje i ta ostrva dobrote i tako da. Evo recimo, zamislite, čak i ne pravim, naravno, odmah da kažem, ne pravim nikakav dodir s demokratama, čak i pedofili imaju dobrih osobina. Recimo, kad prolaze pored škole, voze pažljivo. Voze vrlo pažljivo i suptilno. Dakle, svako, hoću da ti kažem, ima nešto u sebi dobro. Kako si ih dračom pogladio. Adrian, evo da se i ti osvrneš upravo na ovaj stav demokrata i njihovo uslovljavanje. Da li je, po tvojom mišljenju, to samo politička trgovina ili je možda na neki način otvaranje prostora upravo za uru? Pa i prije nego što su oni to saopštili i iskazali na samom sastanku, počeli po medijima da kruži nezvanične informacije, da, nezvanične informacije, da oni neće podržati vladu ukoliko 41. poslanik za formiranje te iste vlade bude došao iz reda onih koji su bili na listi DPS. I ne vjerujem da je u pitanju politička trgovina niti dizanje sebi cijene, jer su izašli nakon toga već sutra ili preko sutra nakon tog sastanka u medije gdje su to i ponovili. Sad možda se radi o tome da ne žele da trpe tu vrstu pritiska od strane DF-a koji bi ih onda napadao da su u jednom obliku koaliranja sa listom zajedno, odnosno sa listom koja je bila predvođena dominantno od Demokratske partije socijalista i da bi sva ona imenovanja do kojih bi oni došli i
tu se misli na predsjednika Skupštine, ministara i tako dalje, zapravo bili rezultat podrške poslanika sa liste Demokratske partije socijalista. Na mandataru je da sam procijeni i vidi koga da uvede u taj zbir od 41 poslanika. Znam da ima nezadovoljstva u pokretu Evropa sad, ukoliko bi inkorporirao URU u tu buduću vlast, i radi se zapravo o činjenici koji bi bio bilans. Ok, dobit ćete 4 poslanika iz redova URE, ali hoće li se izgubiti koji poslanik onda iz pokreta Evropa sad? To je pitanje. Ali to je na mandataru i na njegovoj percepciji i procjeni kako dalje. Da, na kalkulaciji. Miško, Spajić je u izjavi novinarima ustvrdio da ne postoje nesporazumi unutar PES-a, a ipak se govori o mogućem isključenju 2 poslanice tog pokreta. Čak i opštinski odbor pokreta Evropa sad iz Bara sugerisao poslanici Ćinćur da podrži Spajića, pozivajući je da ukoliko to ne učini, vrati mandat. Sad, Spajić to na kraju nije želio da komentariše, i šta misliš, do kojih granica to neslaganje u partiji može da ide? Pa prvo, ovako, želim da kažem da podržavam svaki lični stav bilo kojeg poslanika ili poslanice. Da volim kad se suprotstave organima partije, iskažu i glasaju po savjesti, po onome ko su, što su, kako razmišljaju i to. To se ne dopada ovo mišljenje, vidim Adrian me gleda jer odmah razmišlja o ljudima iz organizacija, iz partija, ali ja nikad nisam mogao da shvatim to da neko u skupštini glasa za nešto zato što je glavni odbor tako odlučio, iako sve vrišti, ne vjeruju to, sve mu vrišti da je drugačije, ne bi trebalo da mu samo ja nisam rekao da mi se sviđa, da mi se ne sviđa. Ne, ja samo pogled, ja, eto, znak, semiotik, možda i pogrešno protumačio. Znači, uvijek podržavam kad... Miško, zarazio sam te o semiotiku na početku. Pa ti je pomenu, a meni je to jako zanimljivo, jer sve je znak. Dobro si, sad prekidam Miška, izvinjavam se, ali dobro si počeo emisiju i meni je jako drago što si napravio paralelu između zapravo teorije književnosti i politike. Da. I htio sam prije da kažem, ali da ne opterećujem. Pa Julija Kristeva se bavila i političkom teorijom, semiotikom u politici. To su zapravo studije kulture. Jeste, feminizmom. To je feminizam i sastavni dio politike. I to upravo potvrđuje da principi koji su zastupljeni u književnosti ili o kojima književnost govori da su univerzalni jer su iz života, pa onda su primjenjivi i na politiku. Jeste. A semiotika je u svim oblastima. Da. I onda zarazio si mi i onda moram to da pomenem. Znači, podržavam svakoga ko izađe sa svojim stavom i nesaglasan ili nesaglasne. Pa zato ja nisam mogao, pa imaš razumijevanje. Nemam partiju, nisam bio nikad član jedne partije, jer vjerovatno bi me isključila svaka jako brzo. I uvijek taj lični stav podržavam. Treba to. I u Ustavu piše da poslanik glasa po sopstvenoj savjesti, a ne po savjesti predsjednika partije, jer kod nas su sve partije autokratske ili skoro sve partije autokratske i uvijek zavisi mnogo toga, pa čak i redoslijed na poslaničkoj listi najviše od predsjednika partije. I to je nešto kakav je kod nas partijski život i ja onako nadam se da ćemo nekad imati sistem, ja se ne razumijem u političke sisteme, to koji će omogućiti da mi možemo i da glasamo za osobu konkretnu, to su pominjale otvorene liste, postoji većinski sistem, meni se ne čini da je većinski sistem za Crnu Goru adekvatan, ali ovo što ja znam otvorenim listama ajde bliže onome što bih volio da bude, tako da za ovo iz Bara čini mi se Radenka Ćinćur i
ne znam nija koja je druga poslanica, ne znam koja je druga poslanica, ali mi imamo isto u Evropi sad imamo ovu Nedović koja je suprotno organizaciji koja je delegirala da dođe tu. Znači, ako ćemo da govorimo o principima, ako treba tamo dvije neke poslanice, ako traži Evropa sad da vrate mandat, onda treba da vrati mandat i poslanica Jeli Nedović, čini mi se. Evo, da ne pogriješim nešto. Kao što se ranije iste demokrate ljutila ako neko pređe u DPS, ali sad kad im treba da pređe u okviru mandata, evo Kotor ili bilo gdje drugo, to im ne smeta. Znači, o principima kad govorimo o partijskom životu teško možemo naći dobre primjere, a izdvajali smo ovdje, znam recimo primjer Srđana Perića koji opet svojom voljom izašao iz poslaničkih klupa svojevremeno, vratio mandat. I opet njegova volja. Ne želim da budem dobio sam ga na taj način i želim da ga vratim. Tako da ovo što se radi sad u vezi sa formiranjem vlade, ovi pregovori, dobar dio trgovina, pominjao sam u prošloj emisiji da me najviše podsjeća na feudalno društvo, a to je koliko će koja partija dobiti feuda, odnosno ko će dobiti feud energetskog sektora, ko će dobiti feud bezbjednosnog sektora, ko će feud ovaj, ko će feud onaj, da bi mogli da, kao pravi feudalci, da svoje tu partijske ili simpatizere ili članove da im omoguće da rade, da bi mogli tu da zahvataju dobro, da bi mogli taj feud da koriste kao što su pravi feudalci u feudalnom društvu koristili tada feude. To je jedan dio priče. Drugi dio priče su ovi interesi koji imaju svi oko nas i često se pominje taj uticaj Srbije, Vučića. Ono koliko ja razumijem se u ovo što se dešava, Vučiću najviše odgovara da se Crna Gora pokaže kao nefunkcionalna država, kao neodrživa država i njemu sve ovo što se događa već godinama jako odgovara i on koristi one koje može koristiti u Crnoj Gori za ostvarenje nekih svojih ciljeva. Neke koristi vrlo javno i zna se da su njegovi igrači, ili igrači zvanične Srbije, jer ti isti igrači su bili i dio drugih struktura, odnosno ono što god dođe iz Beograda, iz zvaničnog Beograda, oni su ovdje podržavali. Oni su podržavali 27. izbornu jedinicu, recimo u tadašnjoj državi na taj nivo da se svede Crna Gora, samo zato što je došlo iz Beograda. Privatnim razgovorima znam. Ne, sve okej, samo da ja... Ne, to je bilo jednako... Ovdje su... To je bila zajednica dvije države. Znači, to je bila zajednica dvije države. Nije bila unitarna, a oni su podržali da bude unitarna i da bude administrativna jedinica, sasvim si u pravu. Znači, te strukture javno podržavaju sve što dođe od Vučića u ovom slučaju, a ima Vučić i onih koji, kako rekao smo, znak često pokazuje nešto drugo nego što nama izgleda. Upravo imamo onih koji nijesu očigledno Vučićevi igrači u ovoj priči, ili ruski igrači. Tako da oni se aktiviraju s vremena na vrijeme kad se osjeti potreba za tim, kad su ciljevi da se ostvare i imamo uticaj, imamo uticaj Zapada, imamo uticaj Amerike koji je javan, samo da završim, imamo koji je javan uticaj. Mi ne bismo voljeli da ti vjerovatno ispod žita i malo direktnije to kažu. Imamo uticaj i drugih iz evropskih zemalja, a onda, pošto mi smo, članica NATO i pošto je svi saglasni na riječima da je osnovni cilj da budemo dio Evropske unije, onda neka sami slušaoci razmisle da li je legitimno da ta Evropska unija u koju mi želimo da uđemo, da da svoj stav o vladi
u zemlji koja jeste kandidat i koja želi da uđe ili nije. Da. Evo imamo upravo jedan, a ja odužim. Da, slušalac nam se javio. U programu ste, izvolite. Dobro jutro. Dobro jutro. Što se tiče utjecaja iz inostranstva, i Rusiji bi jako odgovaralo da ovdje dođe neko ko je njima naklonjen. A Spajić to sigurno nije. Pitao bi Duška šta on misli koliko je realno da Rusija u cilju ostvarenja tih svojih namjera, na primjer, ubije Spajića. Jer njima bi se sve otvorile karte i oni bi lakše ušli u igru odmah. Duško, hvala vam što ste se javili. Pa govorilo se svojevremeno i da iza Đinđićevog ubistva postojala i ta zamišljenja da Rusija, da je to bio ruski utjecaj, s tim što opet se može češće čuti da je to bio anglosaksonski utjecaj, pogotovo britanski. No, ja neću da donosim sudove, nemamo još uvijek dovoljno dokaza o tom užasnom političkom atentatu, ne daj Bože da doživimo još jedan. Interesantno je koliko je, nismo samo mi izgleda ovdje na Balkanu jedna neodgovorna država. Malo prije dok smo pili kafu pominjali smo tu neodgovornost Adžića koji nije podnio ostavku poslije onog masakra na Cetinju. Zamislite, ni u Srbiji, a odgovorit ću naravno slušalcu, u Srbiji poslije ubistva Đinđić ubijen je premijer vlade i tu izunutra od policijske jedinice. Jesu i ministar Mihajlović, Duško, demokrata veliki, to su već vlasti demokratske, ministar policije ne podnosi ostavku. Zamislite taj sraman čin. Ubijen mu je premijer. I to od policije, organizovan iz policije, iz dijela policije i ne podnosi ostavku. Ja mislim da to jedino može ovdje. I onda govorimo, mi kritikujemo Zapad. Znaš koliko je Zapad moralniji od nas? Pogotovo u tom dijelu politike. Za bocu šampanjca neprijavljenu, koja košta $1.000 ili $700-800, premijeri su podnosili ostavke od Zapada. Ja kažem, evo, kritikovao sam ga zbog ovog miješanja, ali možemo da učimo mnogo toga, pogotovo o moralu. Mislim da smo mi najnemoralnije političko društvo, uopšte balkanska ta društva, u Evropi najmanje. Ne mislim da, sad odgovorim, da bi Rusija išla sada na to, na likvidaciju Spajića, niti je Crna Gora toliko ne. Evo, i to je jedna naša iluzija. Čini nam se da smo previše važni u tom u tim geopolitičkim odnosima. Ne mislim da je Crna Gora toliko bitna da bi Rusija krenula na tako jedan radikalan potez, pogotovo ne u ovoj situaciji sada oko Ukrajine. Evo sada imamo i ovamo dolje ovaj jermenski dio, jeli, u Zakavkaziju, opet se tu došlo do problema. Prema tome ne mislim da bi Rusija ni najmanje sada pokušala nešto tako, niti je to sad od neke prevelike važnosti Rusije ko će u Crnoj Gori biti premijer, ko ne, pa sve i ne daj Bože da se to dogodi. Mislim da ni tada Rusija ne bi profitirala. Ovaj prostor je u toj geopolitičkoj igri davno pripao Zapadu, utjecaju Zapada. Ušli smo u NATO pakt, idemo ka Evropskoj uniji, prostor se davno legitimisao i krenuo ka tim, tako da ne znam kakva likvidacija, ne daj Bože, ne može promijeniti u bitnom kretanje Crne Gore koja je krenula već odavno ka Zapadu. Iako Rusija, naravno, koja je jedna velika sila, i to je potpuno legitimno, pokušava da zadrži određene pozicije, da ostvari svoje ciljeve i na balkanskom prostoru, ali sad čini mi se najmanje, pogotovo jer je opkrvana ovim srpljućim i teškim ratom u Ukrajini. Meni se čini, Dule, da Rusija onako posmatra, vidi da Vučiću sve dobro ide, a pošto im je slični su im ti ciljevi razmišljanja, onda možda neku blagu podršku Vučiću daje. Ne bih rekao da mora mnogo nešto da se oko nas, ali vidim, čini mi se da Vučiću odlično ide i da oni to samo prate. Tako da sam saglasan s tobom da nemaju
onako aktivnog učešća kao što su imali ranije, kad im baš nije izgledalo da im ide od ruke to što hoće. Samo što sam nesaglasan s tobom da smo mi nepovratno otišli prema zapadu, jer koliko ja vidim mi samo pričamo o tom zapadu, ali u mnogim segmentima, u mnogim stvarima nisam siguran da to baš tako ide. Pa i dobro je da nije. Nije nam ni od zapada ne dolazi sve dobro. Ne, to niko ne kaže. Ti si čak pomenuo i za demokrate da i oni imaju nešto dobro. Tako si pa si ih upotrebi ali ovo što se tiče Vučića i Rusije i te njegove navodne bliskosti sa Putinom i Rusijom, ja ne bih rekao. Postoji i druga škola mišljenja koja kaže da Vučić davno distancira od Putina, jako formalno još ne donosi sankcije. Ja pričam o politikama i o dijelima i o ideologiji. Jer ako vidimo što radi recimo na Balkanu, što radi u Crnoj Gori, koji uticaj, koga podržava javno, koga podržava, koga Vučić podržava i koga tajno, onda ja ne bih rekao da podržava recimo zapadne vrijednosti, ne vidim da podržava recimo regionalnu saradnju koja je u duhu zapadnih vrijednosti, ne podržava, koliko ja vidim, necjelovitost Bosne i Hercegovine, ne podržava recimo u tu evropsku vrijednost ni mnoge druge stvari, tako da ja pričam ne onome što je odnos između samih država, da li on s Putinom ovako ili onako. Ja pričam o onome što je generalni smjer trenutno zvanične Srbije i onome što ona kreira. Evo, skoro pogledaj. Je bio u toj na Atinskoj konferenciji gdje je podržao Zelenskoga. Na riječima, pogledaj. Žena mu je bila u ovoj Larvi, kako se zove ovaj kijevski, jedan vrlo znamenit manastir koji je skoro iz uticaja Ruske pravoslavne crkve prešao u tu ali pogledaj, generalno on odlično zna što za početak ajde kažem da izrazim pali kod ovih, a to je da na riječima podrži, da posjeti taj kijevski manastir, da da podršku Zelenskom za odbranu svoje teritorije, ali ti pogledaj kako je on javno mnjenje kreirao, koju ideologiju utemeljuje, koje su njegove, pa pogledaj njegovog ministra vojnog, pogledaj samo što o Crnoj Gori rekao, pogledaj što sve radi u regionu, pogledaj sad koji narativ prema čak imali su jedno vrijeme odlične odnose sa Hrvatskom, vidim da se i tu kvare, a da ne pričam Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, to je da o tome pričam. Dobro, da se malo vratimo na ovu našu domaću scenu. Duško, ono što... Nikoleta, molim te prije nego što mi postaviš pitanje, vidim, ustručavaš se pomalo. Nego smo Adrijana zapostavili. Nemoj nas previše respektovati. Što ti da previše pričate? Prekini nas kad god smatraš da je ono slobodno. Reci mi ovo upravo što smo počeli prije u odnosi unutar PES-a. Miško je počeo, ti si postavio odlično pitanje, Miško je odgovorio na svoj način. Naravno, autonomija mišljenja, izdvojeno mišljenje, otpor, prije smo govorili o Juliji Kristevoj i tom otporu koji se javlja što god da radimo, pa čak i kad idemo uz Goricu, ona uzbrdica nam daje otpor na koraku. Dakle, volim to kada se javi. Mislim da je Crna Gora, da je to najtragičnije mjesto Crne Gore savremene, ta stravična lojalnost lideru partije. Taj apsolutizam koji vlada, pogotovo među članovima, među običnim članovima. Pogledajte omladinu. Omladina je vazda bila podmlaci. Je bila po svojoj prirodi neko što ima u sebi nešto antagonističko, pobunjeničko. Nešto što se otima, što se ne da. Pogledajte mi danas među tom omladinom tih navodno demokratskih stranaka, vlada najveće moguće poltronstvo. To su ti botovi takozvani po društvenim mrežama, koji staje iza najgorih stvari svojih lidera i svoje stranke. Dakle, u jednom smislu dopada mi se rušenje te monolitnosti pogubne u Evropi sad, koja nije počela sa Đinću. Eto, recimo, Jakov Milatović, koji je meni neuporedivo manje drag od Milojka, svoje vremeno kada je Milojko zapao u onaj problem oko državljanstva, prekinuo je stvar, iskritikovao Milojka, iskritikovao svoju partiju. To je do tada bilo skoro
nemoguće je sresti na crnogorskoj političkoj sceni. To je bila fantastična stvar. To nam govori upravo koliko je Evropa sad i čini mi se demokratska stranka unutar sebe, kroz ta kretanja, kroz ta gibanja, da upotrebim jedan izraz. Čini se da bi tada nanio veću štetu u partiji da nije iskritikovao, nego što... Ali teško je, to do sad nismo imali. Sjetimo za šta je sve Đukanović radi. Pa niko se skoro nije našao da mu oponira čitavo ovo vrijeme. Čak ne samo u svojoj partiji, nego u čitavom tom sistemu gdje su i mediji. Neki dan sam slušao da to još uvijek čak traje. Draška Đuranovića ovdje kod Darka Šukovića u odličnoj emisiji. I pominje fenomen braće u savremenoj politici. To je vrlo interesantna tema. Fenomen braće u savremenoj politici. Pa govori o Milatovićevom bratu, koji je danas veliki biznismen iz neke poluteretane, ušao u ogroman biznis, pominje Dritanovog brata, ali ne pominje Aca Đukanovića, rodonačelnika brata fenomena ili institucije brata u politici. A možemo početi još od Pero Tomova, pa redom. Jeste. Dakle, ali da se vratimo, oda smo suviše u digresije, mada digresije ne moraju da su loše same po sebi. Mislim da će se Adrijan složiti sa mnom tu. Ove činčurke, kažem, dopada mi se ta autonomija koju ona pokaza u stranci, iako u jednom vrlo nezgodnom periodu, vremenu, kada se lomi jedan poslanik, dva u vezi sastavljanja vlade, ali ako uzmete njene ranije izjave, ja sam malo pročešljao taj njen diskurs ovih mjeseci, poslali su mi ljudi, Prilično je bilo kritički nastrojena prema DF-u, ali tako? Tako je. Govorila, izjednačavala DF i DPS, što je čak onako jedna radikalna teza, koju čak ni ja nisam pribjegao. Iako postoje dodiri, naravno, ali postoji i drugi stranaka dodiri. Evo, imamo čak i dio kavačkog klana u DF-u. A šta je to nego DPS, jel? Ali opet izjednačavati DF i DPS, ne znam da li je to realno bilo, dakle, bila je baš onako kritička, a sad odjednom smeta joj što DF nije u vladi, iako se zalagala, kažem, prije mjesec, dva, da DF bude izopšten iz svih mogućih kombinacija zajedno s DPS-om. Jer je to jedno isto tkivo u suštini. Dakle, jedno vrlo čudna metanoja, preumljenje kod nje je nastalo u toku noći. Čini mi se, to sam i napisao, da nije teško odgonetnuti šta je motivisalo da odjednom promijeni mišljenje. Pominjali smo malo prije Vučića, ne znam, ja ne tvrdim. Biju razne fondove, uticaje, dakle, koji su, opet kažem, ja uopšte ne žalim Spajića, to je politika, ušao je to, neka se bori. Tako da u ovom trenutku, i sad partija ne smije da ide, Evropa sad staljinističkim, iz velike čistke tim metodama, da se sad traže lovna vještice, takozvani, pa da vidimo ko je za Jakova, ko je protiv Milojka, zašto je ona, ne. To su normalne stvari, ali opet partija ne smije da samu sebi uništi. Postoje organi stranaka, postoje to, evo, najavljeno je da će te dvije poslanice biti eliminisane iz stranke, što je opet legitimna stvar. Demokratija je dobra i sloboda je dobra, ali ako to ona već počne da drma, da ruši temelje stranke same, koncepte, da onda postoji i drugi način. I eliminacija iz stranke, legalnim putem, organima stranke, je jedan od puteva, sasvim legitiman. Vidiš li ti isključenje poslanica? Pa to je pitanje za sam PES, za njihove unutrašnje odnose, ali ideologija je nešto što vodi stranku i usmjerava je... Da li je upravo taj nedostatak ideologije od starta kod PES-a bio problem? To ću da kažem. Velika je sličnost između sadašnjeg PES-a i nekadašnjeg DPS-a na samom početku. I jedni i drugi su došli na onom valu želje za promjenom. I taj okvir je poprilično širok. Tu ima raznih karaktera, političkih i svakih drugih. I kako bude vrijeme odmicalo, sigurno će PES tako kristalizirati svoju ideologiju i dobijati je.
Jer oni su, to smo nebrojeno puta ovdje govorili, oni su došli na političko tržište zahvaljujući prvenstveno ekonomskim temama. I s druge strane zasićenošću naših ljudi i građana politikom. Ali ako ste već u političkom polju, onda morate imati jasnu politiku i ideologiju. I ove dvije gospođe ne bi ni došle sada u poziciju u koju jesu, da nije bilo stranke koja ih je kandidirala na to istoj listi i izašli su s njima na izbore. Koja je glasao za Đinđićku. Ja sad prvi put sačuo kad se pobunila za njim. Adriane, htio bih da te dopune, kada bih ja bio u situaciji da u ime partije uđem u parlament jedne, evo recimo sad Evrope sad, i kada bi došlo do ovakve, do razvoja identično kao s ove dvije poslanice, ja bih uradio isto što je uradio Srđan Perić. Podnio ostavku i vratio mandat, jer se zalažem za krajnje poštenje u politici, ako ne mora da znači da sam lično pošten čovjek, imam ja repova i tako da i ne smatram da sam prepošten čovjek. Kako je rekao Jov u Starom Zavjetu, kad su ga pitali ako je živio najčistiji mogući život koji može da se živi, ja sam najveći grešnik koji hoda u ovom zemlju. Dakle, nikad ne vjerujem u ta lična i pogotovo ne svoje poštenje i dobre osobine, ali vratio bih mandat partiji jer bih bio svjestan i sam svjestan da sam snagom te partije i dobio taj mandat. Pa nije moje, to bi bila jedna krađa, otimanje, grebanje o popularnosti ili Spajića ili partije kompletne i onda onako, kažem, jedna krađa dijela uticaja i popularnosti te partije, ja na to mislim da ne bi imao pravo. Pobunio bi se, naravno, pobuna je dobra, ali bih vratio mandat, kao što je to uradio 1000 puta, pominjemo, to je jedan od najljepših poteza, najetičnijih poteza u istoriji crnogorske savremene politike, taj opet kažem, toliko puta pominjani gest Srđe Perić. Očigledno da su ove dvije gospođe sada politički bliže nekim drugim političkim grupacijama nego onoj koja ih je dovela do parlamentarnog statusa. A očekuješ li ti da dođe do nekih promjena nakon povratka Milatovića iz Sjedinjenih Američkih Država? Odlično pitanje. Dobro pitanje, ali treba pitati predsjednika Milatovića. Odlično pitanje. Treba pitati predsjednika Milatovića. Vidjeli smo da je imao niz sastanaka sa raznim zvaničnicama. Govorilo se i prije nego što je pošlo da će tamo naići na administraciju američku koja će mu utjerati, tako reći, baš utjerati, neke nove ideje u vezi vlade, da će morati da je podrži, čini mi se da je do toga i došlo. A da li bi Spajiću bilo lakše formiranje vlade trenutno da se Milatović odrekao partijske funkcije? Pa vjerojatno bi. Očigledni su tu neki utjecaj i vidjet ćemo u vremenu pred nama kako će se razvijati proces. Pa jak je Milatovićev utjecaj i kao predsjednika, kao čovjeka koji je ostvario jednu fenomenalnu pobjedu nad Đukanovićem i bez partijske funkcije. Isto još uvijek jak i bez partijske funkcije u Evropi sad. Da. Miško, nešto da dodaš? Prije pauze? Idemo na pauzu. Pa samo ovo da i glasači PES-a i članovi PES-a imaju samo jednu ideologiju zajedničku, a to je da žele veće plate i na taj način su i radili marketinšku kampanju, ali kad ih pitate za bilo koje pitanje koje dijeli crnogorsku javnost, pola će biti za jedno, pola za drugo. Bilo koje pitanje da ih pitate, tu nema ni ideološke bliskosti, čak i ideološkog suprotstavljanja mnogo ima, tako da Spajiću i ono što je meni zanimljivo kad govorimo, moram to, pa možda ćemo jednom pričati o tome, da mnoge partije koji su u predizbornim kampanjama kritikovali program s kojim izašao Spajić, tvrdeći da je nerealan, da je populistički, da je čak dokazivali da je to tako, nude se toliko toj vladi, tom mandataru a ta vlada će valjda sprovoditi taj program, pa mi onda bude nekad pitan sam sebi kaže, stani, evo je Demokratski front koji je razbijao na sitne komadiće taj program, ili URA, na sitne komadiće su iz URE, Đurović, ministar i tako dalje, za Evropu sad,
a kopaju rukama i nogama da budu dio tima koji će taj program takav da sprovodi. To mi je malo, o tome mi nikad ne razmišljamo i nikad poslije, navikli su nas političari, da nikad poslije ih ne pitamo za ono što su obećali pri izbora. I mi se kačimo na njihove ili ovaj ovakav, hoće li Činčur onako, hoće li Milatović onako, a ne pitamo ih konkretne stvari od kojih nam život zavisi. Malo ovo iz Amerike, samo je to još jednu rečenicu iznenadilo. Ne, znao sam da će Escobar zauzeti stav koji je zauzeo, kao što je to i ambasadorka uradila Ranke. Iznenadio me stav o Uri u intervju televiziji Crne Gore koji je iznio Escobar, jer sam bio ubijeđen da, pa ne ubijeđen, ali sam računao negdje da je Ura mogući igrač koji možda može zamijeniti Ujedinjenu Crnogore, ove koje vrdaju, bez obzira na tu svađu. Politika je malo elastičnija nego što se nama čini, ali čini mi se da je ovo bio stop za DF što se očekivalo, ali i za Uru, čini mi se, što meni opet kažem ti nije drago, neko sam ko cijeni određeni učinak Ure u ovoj vladi i mislim da su zaslužili da nastave. I zaslužili i to i na ramenima da nose Bazovića, tako je. Pauza, brzo se vraćamo. Viene kuće voli često da nam
nikad doći neće, a ne znaš da je možda tu, kraj tebe tu. Živim za onaj čas, kad ćeš ruku da mi daš, da te vodim, da te čuvam kao nikoga do sad. Ima nade za nas, bit će vremena da znaš, da ti pružim sreću kao nikom do sada. I misliš da nikad doći neće, a ne znaš da možda tu je kraj tebe tu. Živim za onaj čas, kad ćeš ruku da mi daš, da te vodim, da te čuvam kao nikoga do sad. Ima nade za nas, bit će vremena da znaš, da ti pružim sreću kao nikom do sada. Hey, hey, yeah. Wow, 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 wow. Hey, hey, hey. Ima vremena za ljubav, ima vremena za nas. Nije kasno da me voliš, zato počni sad. Ima vremena za ljubav, ima vremena za nas. Nije kasno da me voliš, zato počni sad. Ima vremena za ljubav, ima vremena za nas. Nije kasno da me voliš, zato počni sad. Javna rasprava. Slušaj i uključi se. Javna rasprava. Deset sati je i 30 minuta, ponovo smo tu. Sada sa ovih političkih stvari na državnom nivou preći ćemo malo na lokalne. Naime, ove sedmice je specijalno državno tužilaštvo objavilo da je podignuta optužnica protiv 21 osobe, između ostalih protiv Mila Božovića, predsjednika opštine Budva. To je informacija koja čini mi se nekako prilično dobila malo pažnje u medijima, a ako uzmemo u obzir da je Milo Božović dalje predsjednik opštine koji već mjesecima potpisuje plate iz UX-a. Šta očekujete? Da li očekujete da on podnese ostavku? Demokrate u Budvi su se već oglasile i poručujući da je taj grad podizanjem optužnice protiv Božovića dotakao dno. Da li očekujete sad na nivou Budve da dođe do određenih promjena, Adrian? Pa ne vjerujem da će podnijeti ostavku, da je mislio podnijeti ostavku, logiciram, podnijem bi do sad, a nije ništa čudno što je ta vijest zavrijedila tako mali publicitet, jer kod nas je šuma svakojakih fenomena i došlo do jedne vrste zasićenosti. Stvarno jedna situacija koja je ovako paradigmatska, da imamo gradonačelnika koji je u zatvoru, u istražnom postupku, a s druge strane iz tog istog zatvora on potpisuje plate, vodi računa, kako tamo pišu mediji, o kulturi i ne znam čemu sve ne. Stvarno jedna situacija koja je samo još jedan prilog čitavom tom dijapazonu, vrlo širokom, razno raznih fenomena, kako sam prije kazao,
koji na najbolji način oslikavaju i u institucionalnom, i u duhovnom, i u socijalnom, i u svakom drugom smislu dijagnozu crnogorskog društva i politike. Duško? A to je jedna situacija, baš onako, mislim, gotovo i najtragičnija u toj post 30. avgustovskoj politici, u toj politici u kojoj je osvježilo, kako se to govorilo, jel? Evo, jednoj alternativnoj politici koja je trebala da preovlada sve te aporije starog sistema. Evo, vidimo da mi živimo, čak su savršili još, doveli do gotovo, po znacima navoda, savršenstva sve te najgore momente stare vlasti. Je li moguće da prosto to je bilo, mislim, nezamislivo i u starom onom režimu, da rukovodi jednim gradom čovjek iz zatvora, koji je osuđen, koji je osumnjičen da je jedan od narkolidera, od vođa narkokartela, i to ovog baš Gavačkoga, koji je onako najzlokobniji u svim tim svojim dubinskim dimenzijama. To je onaj u stvari policijski, ja bih rekao i starorežimski, iz tih struktura je nastao, iz toga AMB-a, tu se pominju Lazović i tako dalje. Interesantno, iz Zvicer, ljudi koje vezujemo za... Pogledajte koliko su duboki ti karteli droge ovdje u Crnoj Gori, koliko ideologija je jedna fluidna stvar koja samo služi za poziranje, a ispod se rade takvi kompromisi. Dakle, jedan Srbin, čovjek koji je svoju političku karijeru gradio na tom svesrpskom govoru, jedan je od lidera parapolicijskog i komitskog, tako reći, narkokartela ovog Gavačkog, ili policijskog Gavačkog, kako su ga, kažem, po sumnjama tužilaštva. Ograđujem se, ja ništa ne tvrdim, govorim ono dokle smo došli u toj jednoj sumnji koja ide od Novovića, ne ide od Katnića, nego od Novovića. Dakle, to je prosto nevjerovatno. Evo i Budva je odbijena juče ili preključe za prestonicu evropske kulture. Možda da je bila prestonica kokainske kulture, možda bi pobjedila. Ovako, vjerovatno i to uticalo. Pa nekako, čini mi se da ni građani Crne Gore nijesu vjerovali baš da će Budva dobiti taj status. Da, i pa, kažem ti teško kako da dobije jedan grad takvu titulu prestonice evropske kulture. Iako opet kažem, ne idealizujemo, uvijek se vraćam na to, nemojmo ni Evropu idealizirati, dakle ni Zapad, kako da dobije, kad je gradonačelnik tog grada u zatvoru osuđen je sa kriminalcima da je organizator narkokartela i predvodi taj grad, donosi odluke iz zatvora. To bi bila stvarno jedan stravičan apsurd koji je moguć samo ovdje, izgleda, u Crnoj Gori, da do toga dolazi. Vidim Mandić i Knežević i svi ti njegovi kolege koji su ga branili čitavo vrijeme. Sad nešto su se u zadnje vrijeme učutali. Nema više tih odbrana da stoje iza Mila, da misle da je nevin i tako dalje. Svi ti podaci su vjerovatno došli do njih. To je jeziva stvar. Miško? Dobro, ja bih prvo rekao da kriminalci ili tamo još ništa nije dokazano, ali inače govorim, kriminalci nije im važna ni ideologija, ni nacija, ni ništa, nego te kriminalne aktivnosti, a to mora reći zbog toga nekako mi je, kako je Duško počeo, kaže da jedan Srbin, opozicionar i ovo, da je bio u kokainskom biznisu. Ja ne pristajem na to da neko ko je bio opozicionar, neko ko je bio Srbin, ne može biti vezan za kriminal, ako god je Crnogorac, već je sumnjiv. Znači, to mi je, i da sad klanovi neki, sad ih treba klanove na naše i njihove. To ne postoji. To ne postoji. Kriminalce treba goniti svuda i na svakom mjestu kogod bili. E sad, ovo što Milo Božović je
osumnjičen, ja ne znam da li je optužen, da li je bila optužena, znači formirana optužnica i to samo pokazuje u kakvom sistemu i kakvom društvu mi živimo. Mi smo imali proteste u Budvi da se oslobodi Milo Božović. Pazite, tamo su na tom protestu bile osobe koje imaju djecu, čija su djeca sutra će doći, prodavat će im drogu, a oni samo zato što su ideološki bliski sa Milom Božovićem, hoće da ga vrate i da ako jeste to radio, ako jeste kriv, da nastavi sa svojim poslom i da im djeca mogu kupiti kokain od nekoga koji im je ideološki blizak. To je kao bolje u odnosu na ono ako ga kupi od nekog koji im nije ideološki blizak. Ja zaista ne znam da li on napravio to ili nije napravio, ali čovjek koji je optužen ne može biti na bilo kojoj funkciji. I vidite samo kako funkcioniše taj grad za koji je recimo Abazović govorio da je primjer i Mila Božovića navodio kao primjer i to neposredno pred hapšenje, kako treba voditi neki grad i kako je tamo sve lijepo, mirno i uspješno. I ovo za Budvu kao prijestolnicu kulture, to je bila Budva Boka. U Budvi je zaista bilo nekih dobrih manifestacija kulture, bilo i nekih koji nisu tako, zaista, ali s obzirom na ono što Budva simbolizuje u posljednjih mnogo godina, desetine godina, teško je bilo očekivati da uđe u to finale, u to razmatranje, ozbiljno, ušla je, ali je teško bilo očekivati da bude prijestolnica kulture, da je recimo Kotor Boka, pa bi, evo mi iz Crne Gore, nekako mi se čini da bi bilo više šanse, ali kad se pomene Budva, ne pomisli se prvo na kulturu. Ne pomisli se na mnogo toga drugog se pomisli, ali ne na kulturu, mi u Crnoj Gori. Ali ovo bio odličan moment da se izađe iz toga, jer to su veliki fondovi, to su velike ulaganje. Ne, to jeste, ali nije promijenjena percepcija. Prvo vi promijenite percepciju, znači stvarno realizacijom, radom, mijenjajte percepciju prvog svog stanovništva i ovih okolo, naše zajednice, pa će se onda uticati i na te spolja. Ovdje nije uopšte promijenjena percepcija o Budvi. Evo, bilo koji slušalac ili slušateljka kad se pomene Budva, da li prvo pomisli na kulturu? Samo je to. Naprotiv, pomisli na antikulturu, na paradu kiča, turbo folka, svih tih, pa evo sad i kokaina i tako. Treba da se mijenjamo na bolje, i Budva treba da se mijenja na bolje, ali... Da, ali mi imamo evo problem i u funkcionisanju i drugih opština, ne samo Budve, u Andrijevici, već nekoliko puta grupa građana pokušava odnosno spriječava održavanje sjednice Skupštine opštine. U Šamniku već gotovo godinu je prošlo od neuspjelog pokušaja održavanja izbora. Predsjednica opštine Gusinje sinoć je podnijela ostavku na tu funkciju i očigledno da i u toj opštini ima problema u funkcionisanju. Je li se krize, Adriane, sa državnog nivoa preliva i na opštine i je li nama podhitno potrebno sprovođenje izbornih reformi? Pa puno toga si kazala i mi smo nebrojeno puta također rekli ovdje da politika je na početku svih tih lanaca i ekonomskih i socijalnih i svaka politička kriza reflektira dalje krize i ekonomske, naravno. I sve to što se dešava na lokalnom nivou, istina, odraz je onog državnog i prosto se preliva. Svjedočimo jednom institucionalnom haosu, da sad ne govorimo o svim onim detaljima koji nas prate već duži vremenski interval. Sigurno da nam je potrebna reforma izbornog zakonodavstva, ali za takvu vrstu reforme i za izglasavanje tih
novih zakona, izmjena i dopuna, potrebne su 2/3 poslanika u parlamentu. Dakle, potrebno nam je 54 poslanika koja će biti voljna da budu dio tog procesa i da konstruktivno mu pristupe. A sad, mi smo u prvom dijelu emisije govorili o formiranju vlade i o neophodna 41 poslanika. Možemo lako zaključiti koliko je realna izborna reforma, nažalost. Dugo se o njoj govori, jer je dugo nema, a vidimo što sve uzrokuje. Da. Duško, evo, kako ti vidiš stanje u ovim drugim opštinama? Pa, dobro, to su uvijek, kada nekoliko stranaka čini, kao i sa vladom, uvijek je to u jednom jednoj konstelaciji koja uvijek je prijeteća, da li će nekoliko odbornika preći kao što smo imali u Kotoru i tako da. I to nije loše, to je demokratija. Jedna nesigurnost, jedna permanentna nestabilnost. Samo da su autokratski režimi onako sigurni i jedno more nepromjena. Dakle, konzistentnosti, sigurnosti, nije to loše. Nije to loše da čitavo vrijeme da smo u nekoj permanentnoj, po nekim prijetnjom promjene vlasti i tako dalje. To jeste definicija slobode i demokratije. Pogledajmo što se radi, ne doduše na nivou opština, nego vlada u Britaniji. U zadnje 2 godine 4 vlade su promijenjene, u Italiji da ne govorimo. Tako da mene ta jedna, kažem opet, ta jedna fluidnost, nestabilnost vlasti, jedna prijetnja od stalne promjene, pa evo vidjeli smo ovdje što se sve izdešavalo, koliko je, evo, 3. vlada od 2020. godine je na pomolu, tako je, evo vidim, mada opštine su opet ne treba ni tu uzimati zdravo za gotovo, nekad nam i treba malo sigurnosti i stabilnosti da bi došli do nekih uspjeha. Promjena radi promjene sama nije dobra, ali opet kažem, to je odraz demokratije, nije to nešto što me plaši, naprotiv. Neka malo zavlada, neka malo i vlada već, kažem, jedna poremećenost u samom sistemu vlasti i prijetnja od promjene. Da. Miško, ono što mi je bilo zanimljivo jeste da se predsjednik Državne izborne komisije Nikola Mugoša obratio ombudsmanu navodeći da su biračka prava stanovnika u Šavniku ugrožena, na šta je ombudsman poslao dopis da oni nijesu bili u saznanju da je neko spriječen u ostvarivanju biračkog prava. Koliko nas košta u stvari to žmurenje institucija na... Pa ne postoji institucija, ne postoji država. Ako se 5 puta ponavljaju izbori u Šavniku, još nisu održani, ako u Andrijevici ne može da se održi sjednica skupštine zbog par kabadahija ili lokalnih, ne znam šta, đilkoša, koji ulaze tamo i niko na to ne reaguje, nemamo ni policiju, nemamo ni druge institucije, niko ne reaguje i upravo ono što sam govorio u prvom dijelu, čini mi se da se ostvaruje da se Crna Gora pokaže kao nefunkcionalna država, kao država koja ne može da ostvari osnovne funkcije i zašto bi onda postojala. I to je nešto što, a čini mi se da se ne dešava slučajno. Ne dešava se sve to slučajno, i ovo sa Budvom, i sa Šavnikom, i sa Andrijevicom, i pa evo, pominjali ko Šavnik više. Evo Andrijevica, dešava se iz sedmice u sedmicu. To isti ljudi dolaze tamo i ne dozvoljavaju da se održi sjednica skupštine. Evo, može se to dogoditi i sa državnim parlamentom. Što uđe 10 nekih, dođu se 10 nekih tamo i nema skupštine. Ajde, fajront u kafani. I to je to. Lokalni kabadahije to rade pod patronatom državnih vlasti.
I to je jedino što ja mogu da vidim, s obzirom na to da ne vidim da državne vlasti reaguju na bilo koji način. Da. Evo, za kraj moramo još da se osvrnemo kratko na slučaj tunela. Direktor uprave policije Nikola Terzić je saopštio da uprava policije zna ko su ljudi koji su kopali tunel i da će krivičnom prijavom koju će podnijeti uprava policije biti obuhvaćeno 5 osoba, da su svi državljani Srbije. Predsjednik Podgoričkog višeg suda Savić je kazao da je utvrđeno da u 5 predmeta nedostaju dokazi ili su dokazi kompromitovani. Kako vam za sada teče ovo odmotavanje klupka? Ja ću da napomenem svakako da je Terzić za danas najavio vanrednu preskonferenciju na kojoj bi trebalo da budu saopšteni neki važni detalji iz istrage i da podsjetim naše slušalce da će i reporter Antena M biti tamo i da će o tome detaljnije moći da čitaju na portalu. Adriane, kako za sada tebi ovo teče? Da li dovoljno brzo? Neko jutro se izjavio da će trebati puno više vremena da se utvrdi što nedostaje od dokaza, što je kontaminirano, što nije, i to mi je nekako najrealnija slika. Pored svih onih efekata koji izaziva slučaj tunel, a oni su često duhoviti, što vidim kao jedan mehanizam odbrane od svega toga što predstavlja slučaj tunel, i pored svih institucija, a o tome smo pričali i u prošloj emisiji, nama se desi da neko kopa 30 metara tunel u samom centru grada, je žarište institucija. Tu je skupština, tu je vlada, tu je zgrada predsjedništva. Što je da nekome palo na pamet da tu stavi ne znam koje količine dinamita, na primjer. Mogo je na taj način sprovesti atentat širih razmjera. I to se sve odvija, a imate ANB, imate druge organe koji treba da vode računa o bezbjednosti i ne samo tih dokaza, već i ljudi, i funkcionera, i državnika, i tako dalje, i tako dalje. Tunel je slikovit opis naše nemoći, zapravo, to je to. Probušenosti naših institucija, u suštini. Pa često sam i ovdje govorio, motiviram mnogim pojavama da smo mi u jednom dugačkom, vlažnom, neugodnom tunelu, ali da ćemo lojalnošću određenim principima doći do kraja tog tunela. I onda se stvarno desi i de facto i na najplastičniji način ovo što sad zovemo slučaj tunel, i nisam baš radostan zbog te metafore. Da. Duško, Terzić je kazao da je investitor akcije ozbiljna kriminalna grupa iz Crne Gore. Jedna od dvije grupe. Dosta je rekao stvari sinoć. Mogu ti reći, ja sam bio neko koji je bio protiv ovoga Terzića dugo vremena. Znamo način na koji je došao, mislim, politički. On je bio, nekad pričalo se, on je čitava njegova familija. Imali su čak punkt za otkupljivanje ličnih karata. Bio je DPS-ovac žestok i tako sam čuo, ograđujem se. Onda je prešao kao svaki preletač u Uru kada je došlo do promjene vlasti, i onda sam bio protiv njega jer je to, međutim, kroz nekoliko izjava uvijek dozvolim da me čovjek razuvjeri, kroz nekoliko njegovih istupa vidio sam da je čak i jedan obrazovan momak, ako lijepo govori, za razliku od najčešće smo imali policajce sa jednim krutim riječnikom, onako rezervisan, sjetimo se, ja sam to zamjerao Brđaninu strašno, bez hrabrosti, čak nikad nije smio ni da uđe u bilo što, pa čak i Vukšić taj, bilo što je intrigantno. Terzić je onako bio sinoć i uopšte dosta direktni, otvoreni, opet kažem, obrazovan, što me iznenadilo za jednog policajca, sa lijepom rečenicom, sa sigurnošću razgovor, to je ono što sam primijetio, možda to nije toliko bitno, stil, govorimo o stilu, a stil je čovjek, znamo po onoj staroj sentenciji. Dakle, s interesovanjem sam poslušao sinoć emisiju, i ono što je najviši problem kod ovog tunela
nije čak ni samo kopanje tunela po meni. Sami iskop tog. Kriminalne grupe se snalaze, rade, ulažu ogroman novac i tako, mada jeste i to, ipak HNB trebao imati informacije, ali nije imao kad do kvona i sličnih afera, od politikanstva, da se bavi onim suštinskim stvarima. Ono što je najtragičnije jeste da je u samom depovu, izunutra, u sudu, su postojali ljudi, postoje još uvijek, koji su navodili ovu kriminalnu grupu. Taj tunel je kopan zajedno sa ljudima iz suda. Sa suda. Sinoć je to odlično Terzić objasnio kako su, ako ste slušali, sve stvari kasnije vraćene na svoje mjesto, to bukvalno da uđeš, nisi mogao ni primijetiti, ni vidjeti ništa. Znači, neko izunutra čitavo vrijeme radio u koordinaciji sa kriminalnim grupama. Da, rekao je da nije bilo ni šuta, ni tako, ništa, da je to sve nikako bilo sređeno. Dakle, to je problem. I onda se sjetimo Kovačevićke koja je gostovala, koja je ispred suda gostovala prošlog četvrtka u istoj emisiji, kada je rekla kamere su svugdje okolo, ali nisu u depovu, jer niko nije mogao posumnjati da će iz zemlje doći neko. Naravno, preskačući onu suštinsku informaciju koju nam je sinoć Terzić upravo potvrdio, da nam kamere, upravo su nam trebale kamere u samom depovu, da vidimo izunutra ljudi koji su ovlašćeni šta rade, da ih pratimo unutra dok su šta donose, šta odnose, a možda čak i šta donose. Tako da se evo ispostavlja, sinoć je to on opet kažem odlično rekao, da je stvar najproblematičnija iz samoga suda. Dakle, imamo ljudi mafije koji su radili za mafiju. Eto, to je to. Ja ću morati da vas napuštim. I moram neka dokumenta da vadim. Moja emisija je onako blizu kraja. Da, i mi ćemo brzo da završavamo. Duško, hvala. Ništa, prijatno. Uživajte. Miško, evo još za tebe ovo isto pitanje. Pa dobro, meni u prošloj emisiji, kad se malo što znalo, ono što sam mislio i tada nije se mnogo promijenilo ni poslije ovih saznanja koje imamo za ovih 7 dana i dalje mi se čini nelogičnim da je meta tih kriminalaca bili neki dokazi, jer nego da je meta bio nešto jako vrijedno, novčano vrijedno, a tu prije svega mislim na kokain. Ako mi znamo da je tamo tona i 200 samo iz jednog slučaja kokaina, vi razmislite svi koliko to vrijedi na tržištu. Tona i 200, kažu da ima i više kokaina i da ako je radi 200 kila kokaina 60 ljudi ubijeno, samo znamo ovo klanovi to međusobno, zamislite za tonu i 200 i tu ja mislim da je u pitanju da je u pitanju više desetina miliona eura ili čak stotine miliona eura da vrijedi, iako znamo da kriminalne organizacije za banke da će iskopaju neki tuneli da organizuju pljačku za milion, možete zamisliti što bi uradili za preko tonu, za tonu i po kokaine. I dalje mislim da je to bila glavna meta, jer ako bi neko htio da kompromituje neki dokaz, pa mu lakše je bilo da malo benzina polije i uždi to, a ne da kopa i da ide predmet. Možete li zamisliti da neko ide predmet po predmet i gleda koji dokaz i što da stavi kad je već ušao tamo i niko ne zna da je ušao i da je prokopan tunel? Znači, i dalje mi je nelogično, i dalje nisam čuo pitanje bilo kome jeste li izmjerili kokain. Jeste on u drugoj prostoriji i izgleda stvarno da nije se ni moglo doći do njega, da tamo postoji senzori pokreta i tako dalje u toj prostoriji, ali niko nije postavio pitanje jeste li izmjerili, a za to ne treba istraga 20 dana da se vodi, popis da se radi, nego se stavi na vagu. Pa ako je mala vaga, ne može preko 200 kila, onda i 10 puta neka to urade i saberu, jednostavna računska operacija. Tako da i dalje mislim da je mnogo dezinformacija, mnogo spinova, mnogo skretanja pažnje sa onoga što je ključno, kao što je bilo skretanje pažnje. Tada još nismo znali, poslije smo vidjeli. Ja sam u prošlog petka izrazio sumnju
kad sam vidio koliko se priča o pušci kojom je ubijen Duško Jovanović. Ja sam u emisiji rekao da to liči na skretanje pažnje jer su mi jasni ti komunikacijski postupci, jasno mi je što pokušavaju. I samo tako da daju građanima neke ključne riječi za koje će se uhvatiti. Znači, te ključne riječi su Duško Jovanović, ubistvo, klan, ne znam ni ja, samo da se ne bi postavila prava pitanja. A da ne pričamo o tome da je potpuno zatajio bezbjednosni sektor i obavještajni, da oni pojma nemaju koji iznajmljuje stanove na 30-40 metara od vlade, od tužilaštva, od višeg apelacionog i vrhovnog suda, od skupštine, od predsjedništva. To je sve u krugu od 200 metara. I da naš obavještajni sektor ne zna ko daje stanove u najam i ko te stanove uzima. Ja mislim da bi oni trebala znaju ko je gost u hotelu koji je udaljen tamo, a kamoli ko uzima stanove u suterenu ili stanove s čijeg prozora jasno vidite sve ove zgrade koje su znači vlada sa brojnim ministarstvima, predsjedništvo, skupština, 3 suda, tužilaštvo vrhovno, specijalno, centralna banka, i oni o tome pojma nemaju, neko kopa tu danima ili mjesecima i živi, iznajmljuje na 2 mjeseca u suterenu za 2800 eura, a oni o tome pojma nemaju. Mene to brine, jer mi je jasno da smo mi potpuno porozni, da oni misle da je izgleda vođenje tog sektora tako što će Abazović da izađe, da raširi ruke i kaže nema kriminala, nema ovoga ubistva, ili da kaže tunel je dokaz da je uspješna borba protiv kriminala jer se ulazilo, ne znam ni ja, sad moraju da kopaju prije niz, pazite, floskule samo koje se izgovaraju. I tačno ovo što Duško kaže, kamere u depou su morale biti radi onih koji tamo ulaze. I to je nešto što je također propust, ali je ta činjenica i da su ovi iz sudova godinama molili i mole još da se, znam, iz osnovnog suda, iz više, gledali smo emisije gdje su je prikazivale slike tih depoa, pisarnica i ostaloga. Je li ko reagovao? Tako da, mnogo je tu propusta, a najmanje važni su ovi komunikacijski koji meni zapadi oči, mnogo su važniji ovi od kojih nam zavisi hoćemo li mi živjeti u sigurnoj, u bezbjednoj državi, u državi u kojoj će biti vladavina zakona i prava, nego kako se to komunicira. A meni je strah da ovo kako se komunicira pokazuje u stvari i to kako rade. Biće prilike, vjerovatno još s obzirom na to da tek treba da otkrijemo i motiv, da ćemo još govoriti o tome i u narednim emisijama. Sad 11 sati, mi treba da privedemo kraju. Ono što bih ja iskoristila kraj emisije jeste da s obzirom na strašnu tragediju koja se dogodila ove sedmice na Obzovici, kada je sletio autobus i kada su poginule 2 osobe, a 17 povrijeđeno, jeste da iz ove emisije pošaljemo jednu poruku svim vozačima i molbu da budu oprezni u vožnji, da budu odgovorni, da poštuju saobraćajne propise kako bismo prosto spriječili ovakve tragedije i kako bismo ih sveli na minimum, a ono što je najidealnije jeste da ih uopšte ne bude. Gospodo, hvala vam. Adrijan, nešto bi dodao? Podržavam to što si kazala i evo, mogu prenijeti jedno lično iskustvo da juče sam, nažalost, bio očevidac jednog saobraćajnog udesa i još sam pod tim stresom koji je toliko uticao na mene da sam sinoć netipično dugo vozio od Tivta do Podgorice. Sporo. Baš sporo. Ispod dozvoljene brzine, kako mi je rekao prije emisije. Jes, ispod dozvoljene brzine, jer užasno je što se dešava na našim putevima i ne poklanjamo dovoljno pažnje tome i ovaj tvoj medijski doprinos je i više nego dobrodošao i potičem i druge medije da
se pokrene jedna vrsta kampanje, Akcije, da. jer nažalost kod mnogih naših građana je brza vožnja jedan vid afirmacije, ne znam čega afirmacije, a vidimo što su posljedice toga. Da. Miško, da li bi ti nešto dodao? Da razmisle svi vozači da mogu unesrećiti svoju familiju, mogu unesrećiti nečiju tuđu familiju. I samo u jednoj sekundi se može sve promijeniti. I eto, samo da razmisle o tome. Da svojim svjesnim činjenjem, svojom voljom ne unesreće i svoju familiju i nečiju tuđu familiju. I to je, često sam gledao, evo, prije 20 dana kad neko iz Budve prema Cetinju pretiče na punoj liniji, okukaju u pitanju, ja uvijek pozovem 122 i prijavim i da vidim da zaustave, ja ću se zaustaviti i svjedočiti ako treba da je taj neko napravio prekršaj, jer uvijek razmišljam što bi bilo da je neko naišao s druge strane. Tako da podržavam, ne brže od života. Da. Eto, najvažnija poruka za kraj. Hvala vam, gospodo, uvaženi slušalci. Pratite nas i narednog petka od 9 do 11. Srdačan pozdrav. Javna rasprava. Slušaj i uključi se. Javna rasprava.